Para Rabu pada mulja dari kadintoh tore kaula ajunan metek faida metek manfaat bahwa kaula ajunan jendi ruwat jendi posang jendi beringsang senyangkol natunya kana foto pak tore kacong ceping kaula ajunan saat ampun da pada ka umur 4 tahun lah kecak panapa boleh kacong ceping lah kecak umur 7 tahun kainto tore kaula ajunan selaku reng sepo andi kewajiban pak jangan sampai lalai pak, jangan sampai kelopain tore kacong ceping kaulah ajunan sebelum sangkolen tunya kau tu sangkolen ilmu agama sangkolen iman ben Islam sangkolen ajarin perintah Allah ajarin larangan Allah ajarin halal haram menebi kaulah ajunan pak tak sempat semoro ke TV tak bisa sengajar na TV ngireng ustad sebadai daerah panjenengan para kiai sebadai itisan panjenengan kong langkong ustad ban kiai kento ampon la abadaki madrasah ustad ban kiai kento ampon la abadaki pesantren tore papunga tore secepet kacong ceping mun la kecak dari umur 4 tahun kong langkong kacong ceping ampon la kecak umur 7 tahun apa tanda kakecakna lah tahu ngumpak tibi tahu satu leng tahu kalampian tibi tahu sa pasang ngaki lah tahu mun angingi tahu asut cibi tahu sa lain reng sepon kainto mun la umur ada 4 tahun kacong atau berjeping anak laki atau anak bini wajib reng tuan ngajarin Al-Quran wajib reng tuan ngajarin iman ben Islam wajib reng tuan nyangkolin ilmu agama mun reng tuan tak bisa semu nyangkol na tibi reng tuan tak bisa sengajar na tibi tore kuna aki kiai sebedai daerah ustad sebedai kampung tore kuna aki untuk nyangkolin ilmu dak kapotra-potren ajunan manabi punten para rebus pada mulja kaulah ajunan mangkat pagi pulang sore penting jengnek namun urusan tunya namun repot ruwet sosata kok tak bisa nyangkolin tunya kana foto sementara deki tinggal dapat panjenengan dak kawakton panggil ke alam kubur kacong ciptinge tinaki dalam kebadan pelik tauning iman ben Islam tauning perintah Allah tauning larangan Allah reng sepola ke kento kelenon ken semikirna salan tibi tusan tibi ampun letak kacatur pak deki depak reng sepok ento ke alam kubur kacong seta bejeng ya alam dunya reng tuan senyamuk ya alam kubur pak anak saya maksiat ya alam dunya reng tuan saya ketempuan jadi ajunan semna dari telima para kiai semak dari telima para ulama kong langkong dari pondok pesantren Kiai Abdul Qadir sebadai kadinto daerah sesemak madrasah ben pesantren kore papunga ajunan paperak ajunan jendi nyangkolen tunya kana foto sebelum nak foto isangkolen ilmu agama mantar pada teka hajat amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma para Rabu sepada mulja kainto hikmah nomor 2 hikmah nomor 3 tak kalah penting teh kaulah ajunan kadinto abada aki acara sebuare marabu karabat taretan pele tatangke minta saksi endak ke para guru para ulama tujuannya kento kengingan nasiodi isamaren almarhum Kiai Fatmuni panggil kento kari gilir na dan kuleban panjenengan seekonin tak punten pole dari mate banyak-banyak reng udi kento non aras alanceng umur karena katepo kalaban 2 perkara dan kuleban panjenengan arasa tak tulia mate karena katepo kalaban 2 perkara panapa katepo kalaban kesehatan nah isong kureng mate kento isong kureng mate kutureng kering nomor 2 katepo kalaban kangudan nah isong ku mate kento andin ring tua tore cepon ulama dan kuleban panjenengan nambahin sadar nambahin penter nambahin cerdas mate kento benian din ring tua mun mate andin reng tua janun ada beji mate kento benian din reng kering teh mun mate andin reng kering janun ada reng hat sehat mate mendadak andin pasera mate kento likulli hai andi setuju orang saya yakin arasa percaya jawaban kiodi alam dunya mun tak maren laku mun tak laku du malam mun tak du malam seterusnya pasti kento dan kuleban panjenengan tak mate benih ke ngantos kering tak mati benih ke ngantos tua tak
tak mate keng ngantos waktu para rabu sepada mulja sementara wakton kento bahayan irahasia aki bi Gusti Allah ada uning bila kau la ajunan si keluar dari kau dian alam dunya ada uning angin Allah subhanahu wa ta'ala hal kadin to mare pesanaki bi kanjing Nabi Muhammad melalui para sahabat melalui para santren kalaban tabu al maut aqrabu ghaibin yuntazar mate sebekal terjadi ada kau la ajunan kentonon paling paran perkara sesamar setos antos bi kaula ajunan apa arten tore singkat pamator dari arti hadis kaintonon dan kula ben panjenengan seantos mangken kento beni maren pangajian dan kula ben panjenengan seantos beni compet are deki seantos hakikat dalam detik mangken kento panapa seantos kaula ajunan seantos kaula ajunan kentonon rabun malaikat Azrail rabun malaikat maut de tengah pateh sebekal ajemput kaula ajunan de tengah pateh sebekal makaluara kaula ajunan dari kaudian alam dunya ikibadah kaudian alam kubur alam akhirat namun pangarap da ka Allah subhanahu wa ta'ala saat kaula ajunan deki akeleup nyaca nyabah masuk akabeng labeng pateh mantur muka koncin swarga syampon etaman ipung kela ate kaula ajunan panapa koncin swarga kalima la ilaha illallah keyakinan tada pangeran si bener wajib samta angin Allah manter koncin swarga kento nur abunte berangkat ke alam kubur tak cecere alam dunya tak cecere tas lencak jering beda orang kento cepon ulama koncin swarga kadang cecer etas lencak ke ron masuk kafir ke alam kubur koncin swarga kandi kaula ajunan mancer nur abunte i waktu kaula ajunan ipa masuk ke bengla bengapate i waktu kaula ajunan ipa keluar dari kaudian alam dunya i waktu kaula ajunan ipanggil ngadep da alam akhirat amin Allahumma tentang hal kadin tonon uning ipolaren bi kanjing Nabi Muhammad kento saya kasosawa takoten kula ben panjenengan tak nyangu iman ben Islam Gusti kanjing Nabi Muhammad sekar wat takok mate kaula ajunan tak nyangu iman ben Islam kelanun patot pak huwa arhamu min abi wa ummi kanjing Nabi Muhammad kento lebih nisr da ka ummat etem pengreng tua kaanan kelanun parbu sepeda mulja bukten panapa kelanun tak kapi pak keng malarat orang kento sampai nangis ingat ke anak takut ting mati tak ngibe iman malarat reng tua ketika itu pak ada pak sampai seneku emik itu tak toman nyap cap aing matan sosa takut jib tinggi waktu mati tak nyengu iman sosa takut kacung waktu mati tak nyengu iman ada pak mun kanjeng Nabi Muhammad sebelum kaulah ajunan ipa keluar ke alam dunya aing socan lakili mulai lamda semikiran kaulah ajunan takut malik takut ajunan waktu keluar dari alam dunya masuk ke bangla bangapate menuju alam kubur takok teesang tak nyanguh koncin swarga dari kadin tonon bade sitong sejarah bade sitong cerita bade sitong riwayat lambda kanjeng Nabi Muhammad pernah abadaki pamiusan sareng sahabat sareng para santren daripada ke tengah lorong pak kanjeng Nabi Muhammad ninggalin orang apa kulumpo ejeun jadi kanjeng Nabi Muhammad istirahat makon sebagian sahabat tang sahabat itu coba enteren lalaro apa kalaku orang apa kulumporo apa kalaku itu berangkat sahabat kentonon sekejaki rabu ke ajun kanjeng Nabi Muhammad kanjeng Nabi parapan alengki parapan toju parapan istirahat Rasul hum yahfiruna qabara karo orang sapol kumpul karo parapan ngale kuburan Rasul fafazi'a sallallahu alaihi wasallam maka patah kerjat kanjeng Nabi Muhammad thumma qamah maka jaga kanjeng Nabi Muhammad dari lengkin terus kanjeng Nabi Muhammad dana minhum entar ka orang seperapan ngale kuburan wa huwa yabki kanjeng Nabi Muhammad dilim ke badan mular pak dari santan mular kanjeng Nabi Muhammad dari ngejlah sampai kento sakata ala rukbateh tinglah para kasetin orang sangale kuburan kanjeng Nabi Muhammad sampai geger dekong sambil mular sekainto jepon non semular sampai geger dekong dari santan mular kanjeng Nabi Muhammad coba jepon ulama senyarain kento riwayat senyarain saya jelas aki kento hadis panapa saya polaren kanjeng Nabi Muhammad
Panapa saya tangisin kanjeng Nabi Muhammad di waktu kainto? Rahmatan bi ummati. Karena dari nisra kanjeng Nabi Muhammad ka ummata. Beni mikirin aban tibi pak. Kanjeng Nabi Muhammad kainto manabi aban tibi. Ampun ijamin keselamatan Nabi Gusti Allah. Pansa panapan ayat, pansa panapan hadis, si ajamin kautamaanna ben keselamatan kanjeng Nabi Muhammad tak ko beter kanjeng Nabi Muhammad untuk aban tibi. Tapi saya mularen di waktu kainto kanjeng Nabi Muhammad ningalen kopurna umat, ningalen umat prapan ngale kopuran. Saya mularen benih namung orang sebada saat kainto. Tapi saya mularen setujuan umat sepekal keluar ke alam dunia di antaran saya tangisin ten kula ben panjenengan pak. Tinggal engkel ambu dari panapa? Dari tangis, dari mularah. Panapa kanjeng Nabi Muhammad pas ke cepon non kanjeng Gusti sambil ada budak ka orang-orang seperapan ngale kopur kalaban debu ya ikhwani limithli hadza fa'iddu tang teretan seperapan ngale kopuran mayu kake pasadar mayu kake painga mayu kake pafaham untuk lobeng remake kake mayu yap siap cak maturan kake benih karo cakang tao sing uburakin taretana kaya kinin laku dumalam kare kilir na kake si kopurakin kake benih karo tao ngatarakin taretana ka kopuran tapi laku dumalam kare kilir na kake si atarakin ka kopuran kalanon si paling akhir abdi na ta cerita tentang masalah tapang kindeki ben malaikat mungkar nakir kada waktu ampon la cokop malam para rabu sepada mulja dan kulaban panjenengan isi belum tapangki kalaban malaikat mungkar nakir syatanya aka yakin na kaula ajunan syatanya aka lakon na kaula ajunan i waktu odi alam dunya kainto cepon reng mate kainto non tak reng tuah tak ngude kana belik lake bini kafir mukmin arencan badah katam tapangki terjadi kalaban dagdatil qabri repek na kubur panyapan kubur jadi kaulah ajunan deki sebelum tapangki kalaban malaikat mungkar nakir kuburannya apa katan kula teh tapi dabuna Syekh almarhum al-alim al-allamah Syekh Jabir Jubran di dalam kitab karangan beliau Al-Futuhatul Makkiyah kainto non panyapan kubur kainto beda dua mun orang kainto yok toki odi mapan lalakon ada ke Allah mapan lalakon ada ke kabulan Allah maka kubur kainto panyapan alos tak kasar kaipon non tetapi manabi orang iwak toki odi alam dunya ajalan di atas bumi tak torok perintah Allah siang hari siang malam arompak larangan Allah mate tak tobat mate yang utus raja maka deki dari macaran panyapan kubur kainto bekal nyapa i dalam kapan sapanapan kitab ibarat namung ipadengaki kalaban debu hatta takhtali'a adalau panyapan kubur kainto non deki bekal arepe bekal ngipi arep kubur sederi bara sederi timur sederi deje sederi lao kainto bekal arepe hatta takhtali'a adla'u sampai remuk tolang-tolang mayit sampai ancor tolang-tolang mayit serepe sepanapa setembes bi kubur kento bentuk panyapan kubur tinggal mari ancor pautuh oleh pasrabu malaikat ruman apa ring uning mayit yap siap kaki bekal katamu yana mungkar nakir kan panika parbu sepada mulja langet terpikir latako mikir latako pak kenapa saleran malaikat mungkar nakir roben malaikat mungkar nakir sikap malaikat mungkar nakir alos kasar malaikat mungkar nakir tergantung kelakuan mayit non mayit kento bagus lalakona genteng rabun malaikat mungkar nakir alos malaikat mungkar nakir tanah koen malaikat mungkar nakir bahkan cepon saran kitab sulam mun sesete kento orang mukmin saleh benih mungkar nakir asman tapi malaikat basyir ben mubashir lainnya mah mungkar nakir kento ikan di orang semate kafir ikan di orang semate munafik ikan di orang mate nyangu iman keng nyangu tusa raja tu santai sapora makanya man malaikat semeriksa mungkar nakir nah tentang repena kubur kento hikmah sesangat agung ikan di kaula ajunan terjadi di lapangan teh terjadi imatura teretan kenapa lamba abdina kita lahir dak alam dunia terjadi kentonon kata tangketan gula
ten kula kento kelanon narema dari abah ten kula orang sepola ke ten kula sampuna kento orang sepola ke ten kula seta ten kula ki nasheh atanya pole penjelasan ada kami jadi teretan abah ten kula teler resep toman kejadian kada panika iya cong pada bense keperakiman jadi ya iyalah karena memang terjadi kada jadi ya kenapa kejadian kayak itu non lamda sebelum tahun petong bolo sebelum ten kula lahir pernah beda kejadian laib itu sama tura sebelum ujian abu lambat toman beda ujian abu cepon non nya dan tahun petong lagi itu bagian sepo unggu kapti mereka panika ingat kapti kau ujian abu dan kula ban pancin dengan nyak banyan sikit ngude kento tak melo nah beda apa non i waktu laib beda orang nyaman haji ban margi kento tatang ke abdi orang meduleng kento bisa ditanya aki bi pancin dengan mon korang mantep kento ki beda toron nah haji ban margi kento buru dari laib kecebe nyari lakoh ting dapat kecebe pak nemu lakoh mana apa jadi tokang koron kuburan jadi tokang kalen kuburan sewa bi reng coba jadi reng coba kento daerah Punili daerah panapa paman Supit Durang daerah Lumajang umpaman mun bade daerah Lumajang kento sedua kento mun bade reng mate kento sewa yang kosin sorong ale kuburan namung ikaduain isitong malam pak bade reng mate namangkan sehe nyaman haji ban margi nyaman haji ban margi sewa mangken arwah sededek mate teh haji teh margi kakelaku esona ngale kuburan palaku iya siap berangkat teh haji ban margi ngalia kuburan biasa ampunan cepon haji ban margi kento bila ngalia kuburan ngibesak-sak atau beselek-sek mantir faham apa jenengan tanapa sak-sak kalau ben selek-sek kento karo pecemur na beko karo selek-sek atau besak-sak pon kento kebaya panapa ikebaya dengan panas wa i waktu perapaan ngale ko kopur tetik pamancing selek-sek atau besak-sak kento petongka pas terus ngale kuburan idi beureun nanau inau ngapanega pon mare salah setari kento nun totok lekas kuburan ampon dalem keluar haji ban margi dari kuburan kento istirahat ibaban kajuan sebedai kuburan akhirnya parapan kok rokokan haji ngocak kamargi gi ko bi haji ba beda ongku malaikat benak keron eta ye ko lepas rabu si pada mulja panapa malaikat benak keron gento malaikat benak keron gento mana bi cepon reng lao gento malaikat mungkar na pada yang kireng ka inta beda ngocak benak keron ni nah pada nun tahu ning pasir sajen lajjen ni manika padahal kitab tak ada malaikat benak keron si beda mungkar nakir tapi tinggi ker peker widan kula bahasa Arab kento bedanya dua pasitong tong kelebak lun ban bakun pasitong tetiba la bekah teti mungkarun wa nakirun bi orang pasitong teti malaikat banakirun patot panikanon nopon teti bi margi lu kaki maki nyatanyaan malaikat banakiron mak jengki buru masuk Islam ya nje menidai je kurang tanya arwah makai senalken ruah arwah muni matura aki keng malana mayit saya kajawab ke malaikat benak keron jadi pas ngucak marji ke ento bah mata mayu cek tiotin naik wah tiotin ada remah ya marang kok torona ka kopur polang kok pas ketemon ya maju ke ento beni namung orang di anak teh orang di kompo yang pun nah karena Allah ampun ma terjadi ya dak kasokan apa ya maju cek ke haji cek ke marji entar ka kopur sekali toron tibi teh aloncak saja mah haji kan toron ada remang kok ialah mireng bere iji dia mireng deje ada bere apa deban majid ya san dekap cepon di dalam kemana mata ngatela coba metum wala ting metum ngatela jangan di atas masa jontak ngatelain apa ya pola king kurang peteng mara selek-sek re toto pakin dia he gua selek-sek mara selek-sek re toto pakin ia pana panting le poro puba lanceng ben le berpas sedeng ba nah selek-sek itu topaki dek deteng nak kana ngirim dari roman orang sekapatian non terus di margi mayu ping mayu bini sengirim gitu mayu nak kiba kababen anu kalau pain bi margi cek beda haji dung teh dungan lim kapur ngakan cinci kenyang kalau pain tak ingat sekali teting lah kenyang teh jelok ye ngit ye iya sengakan aja tak jawab ampunan teh terus mari ampun mari ngakan ki metek korek
langsung santri tinain teh mangkat ji ngit ya ji tinggi buka teh subhanallah kelenon tak langkong ceng panikala terpaksa kelenon beni kero keluar tai tua teh keluar tai nguden atam pesen so cemer teh ilmu atam pesen ben cemer lakin to cepon matan melak teh cila ngulpa tapi kianya le mata si mancelake tu tinggi pas menika tak ketep jadi kiodi akhirnya margi karena tak mengkicara bentak kerjat beda orang direng nasi orang nak kopun itu para pan alako italo na isaben tolong haji cekelejin nih kuat teh lolong adot tung orang kapti teh datang ampun ipa keluar pon lay persen ipendem mayit mangken cak abahas mayit si ipendem mangken haji mangken bahas tinglah maghrib karena kejadian gelak ki aku kento tinglah maghrib bisa ketep teh tinglah maghrib bisa ketep keng ting tanya kita jawab tinglah isya para bu pada mulja pas meto tangis bah jadi tinglah meto tangis orang datang ke mulai tapi la mula meto tangis reodi lari ayak la ceket ojo terus nangis kecil mulai orang kapti kro margi saya tak mulai sembingel kel nangis setin katamun benapa kakek apa dari ya lurah derem nasongkun dari ya katamun encani cekelejin jangan kakek tegi encanan ari beni cekelejin dari ya ari kejadian dari ya mereka boleh cekelejin bi kakek mon terus mati tak bahang engkau saya kau maki sungguh cekelengkoi mau nejin sampai sih ngoko maki nejin dirin kecan margin ternyata para busi buljo tinggal iman uman keluar aro selek lah eko dunga kiro aro bumi setang timur encan ajalan antara kebun timur alam bumi setang bara ajalan antara kebun bara alam bumi setang ngolo ajalan antara kebun dajan alam bumi setang uncuri antara kebun laon alam pada tengah bereng dia hilang engkau waktu jadi aku kain tonon penyapan kopur sebekalnya pada kaula ajunan dari memontronya palos sebagus tingkat aki kebagusan nah secoba tuli atau beda kagus teh Allah nantermu ke setan almarhum almaghfurlah Kiai Fatmuni setiap paburukan dak kaula ajunan sebagus dari kaula ajunan nanter atam bagus amin Allahumma secuba dari kaula ajunan manter tak tapar pagakalaban ajal kecuali ampun iuba dari cuba ipatutireng bagus amin Allahumma sehingga masuk ada kabang-labang apa teh kaula ajunan irezeken tekus di budi irezeken nyango koncin swarga kalema la ilaha amin Allahumma toreh pengajian totop kalaban kalema la ilaha illallah Arab manter muka waktu kaula ajunan notop udi dalam tunya manter itu tope kalaban lesan ben ate ngucaki kalema la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah pak ompak pasampak noro aki raja barakan kento lancang umur tadak kunana lamun tak bagus lakona beli raja perkarana tambah abid inorakana la bila nyabah ikrungna padang sata jatuh sana kastah pon tadak kunana karena padang nurakana la Allah la ilaha illallah
orang sebagus lakona sangat bunga imatena asinar isen muana karena padang sorgana. La ilaha illallah. Anak bagus pangabektena da orang sepaduana lebih-lebih dak kaipuna eka muljana potona la La ilaha illallah. Anak selang katengkana da orang tua duana notop labang soarkana muka labang norakana la sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kadinto sebisai sampai aki ben iatoraki mantur mukanya kama abtina dari ada kantos akhir tetia tambahan ilmu sebarakah tetia tambahan ilmu semanfaat khusus sedak kapanyampai secara umum dak setuju pamirsa amin Allahumma salalopot korang lebih nanyoon sapora sebanyak akhir pamator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.